Kublai vi baro ki viewers bat ki kun samla tisaba yagani ga video kani ga diga khubor like kam hagaba hagani ga video ngan sapen tip ngan sapen manai thi ya ki khubor like kam ki ba phair ha ki post ba phair hapo ka district na po ka state Meghalaya ka bhawa po is Kasil district ti haswa bangan sedang ya kani ga video nakar pada ti lada kidang dei ki bathma ya ga video bat channel ke chonga so bhawan kulat ban share like ban subscribe ti hajing sang lada ban penwi ya kani khobor tangba ngan pan kan mau biang epi haswa bangan hikai epi kumno bo phin apply ya kini ki post da ka mobile phone ke chong thi hi mo thimdan kam ban le che ki cyber ti phimdon kaman panjeram nangno nungo handrei lada pipit bhai jing kai gi jonga phila banle hi bat pelut por tang kumba absan lai pho minute di phila la ban apply nak benta kini ki post ki bangan sapen tip bat bangan sapule chuthi ti nagliang chongka secretariat administration department nazarat government of Meghalaya galapan line ya ka recruitment details hakabaya dei bat ki chis pasan politely ki vacancies kentup ru ya ki fresh bat ki post ki ba dang pendap thamai mo ki fresh lani ki post ki ba rim ki ba hap ban pendap ti lakarpan ya ki kun samla lani ki candidates ki bakwa ban apply nam tai kini ki post so pa late lembaga website ke bangan sabu apo ka comment pin chunga apply hino ban lada phimnang ru page ke video ke banga ngai kai thi kumno ba phin apply lengwa ka mobile phone mo sama ka recruitment ke bahap apo secretariat administration department ke jingsiu kan diga ka level 1 ban ka post name kan dei ha ka grade 4 nang ta total number of vacancies ka don chis pasan pholai but ka job application kan dei tang hapo Meghalaya ka mode of application ka dei online mo pia ban apply online nang ta ka start date of registration kala dep active mental ada pli ya kaling di phila no ban apply but class date kan dei khat Patrick September aja 2000 bagi janmiet di phila ban apply lembaga ni kaling rpa.meghalaya.gov.in mo phila ban apply lembaga ka website nang ta ka educational qualification nagbenta kita ki post jonga grade 4 ki pan ya ki candidates lani ki applicant ki bla pendep ya ka classic shajrong namta ka post pion ka educational classic nangta ka total number of vacancies ka dan dutli southly kasi bat jaintia kawi garo bat kawi namta ki ada CST namta ka fresh vacancies ka dan chis pa khat phatli ki post khat new unreserved sau pupra kasi jaintia sau punyo garo bat Riu kidi ki OSTSC total pion vacancies ka dan chis pa arpu sau post mo nangta cleaner nangta ki post ka bhaba po cleaner ka educational qualification classic nangta vacancies ka don santli namta ki backlog lightly kasi ka wigaro nangta fresh ka don khatli ki post unreserved ka way san kasi jentia sau garo bat atli SCST mo total namta ki cleaner ka don khatnyo ki post namta ki sweeper ka don Dutli namta ki fresh candidate iwe unreserved lightly kasi jentia atli garo ang hangeru classic pass hi nangta chokidar ka don bait namta ki fresh mo lightly ki post kawi unreserved kawi kasi jentia bat kawi garo classic hangeru nangta ka post mali ka don lightly unreserved kawi kasi jentia kawi bat garo kawi hangeru classic hi mo Tinagumta ka age limit bar relaxation namta jungi ki ST khat pradu life hours nyam ka relaxation sans nyam kata ka bumut adu life news nyam idang la ban apply nangta ban accept lani ban pinyang ki proof jong date of birth school certificate HSLC admit card certificate issue pat kiwi demo nangta scheme of examination hangni kan don bait tangka exams mo tangka written examination there will be no interview process mo kamdon reka interview sabha
Di nakamta ka written examination nakamta ki general English kadon sanphoma general awareness sanphoma ka total ka de chis pa mark but hapa pito ayakate ka written examination pinto tang shi kanta mo 1 hour. There will be no negative marking for wrong answer. Te hangni pi mdon kam banda kuslai mo hapa pilih to ega grade 4 mdon kam ban kuslai gini ki negative marking lada pitik ya kabade ni bom deru pinum sha minus ya ki mark mo kata kade hakani ka question paper guideline nangta namta ka examination center pila banjir Hasilong tura jowai nong stoin bat nong po. Tikini ki away online sausan santali hai kinong ba kapo gejala pila banjit nang medaka exam center skejong pi. Mo pela pediang yang paro hai kinong song jong kajala hi bantrei lani bapin apply nam ta kini ki post baper ki balalai kapo secretariat. Tangkatai ko bayade bat kini ko like kam but Shopangan penkut nganong yepi namta ka examination fees ru kadon kam hi namta jungi ki ST kadon kam sanpot tangka ka wei ka post mo lada pi apply ar sispa like spa sanpot bakam tata te okay di blak ban siu long ba ka debit com ATM card credit card sebenarnya net banking ne da ka ba pile ya ka UPI or da ka ba pile ban submit ya ka e-challan cash payment select pay across bank counter to generate an e-challan, print it, and make the payment at any State Bank of India or SBI branch. An additional bank commission fee may apply. Mo kata kasyonggot kumpa bank. Di lada pi kwa ban apply nang banta kita gi post ngaba ban late nang baka ni kaling ka ba ngalabu. Mo ba ngalabu but page ru ya ka video ka ba ngan sahikai ya pi kumno ban apply nang ba ka mobile phone de hadin diolesi pila dep link lupa ya ka ATM pila don IGP lani PTM Google Pay Phone Pay terte ti pila ban siuhi nang ba UPI mo bat lada pin penon kami kita pade pilih siu ya ka e-challan apo state pa mo pilih de hangte so ang dan kam ban siu na ka banta kan application forms kabang apply kamang tangta te kila dapat tayo pi mo tangkatahi di kulay shibu nam ta jung pi baro kermen klayo jing tip akabay day bat kani te wanum kinsting apply no hadin ba kila depan page nya ka video chunga kulay shibu